te kuruta watho aria gwiciria ari itha town kana ari na gukundagurite kiuga mundu wothe shoot to kill maabitha angi makiuga tegene gwika uguo andu tacio no makinyikirio makinya tugicoka waziri minister ni aririe no minister ni ikiuria ni kuga atiriri minister oyo tugake is media yake oyo out of context na nya ado media kana ira kuja yes ligina ligide urenda kuheana urenda kuheana gutiaga citagwo biases matigiaga minister oigire gutire section 61 ya Capital for Laws of Kenya. Yes. Kitu gitagwo justifiable act. No reke gucoka hau muno. Todo arokire ninge narrative ya kuonania tari minister ita aroigire andu asa minister to igire uguo. Hari na maundu mari hau mbere-ini kamwira akinyitie kiugo kiu. Riu la minister kwiaria aria andu ninge ndionia makiyumiria na mareta thigari na ki macio mothe no makamatuthuri na gwiria Jeff kumo kiambiriria victoria ndetagwo dispute service ona hithire hii kwina problems kana ki ma problems dispute force yugite te no makatwaje tudina maundu macio internally kamwire twajite kuruta runwa na kuja tondu ni mahitia muno ni kurehe confusion na he population ya Kenya moyatire thigari ya ni kugoma ni mutiny wanaiga maletota macio ni mutiny maundu metagwo nginya causing disaffection tondu riu thauti ya mundu thauti ya gikoti thauti njega si thauti na discipline no irehe maundu moru muno na nginya Kenya no maje kurania tiri ya niki kurate na mbere. Thank you. Tuna shesheni hakuhe nawe.